MeghalayaPost.news. Wala ki bor sentiat ka sarkar kila jeng tip lupa ha menteri rang ba ka jela bahwa ban kenria ila di bat ki bahi yang asam na ki yang sa jongki bakila yo jeng tip bakila bandon ki kinhun ni kiriu shimat ki batmu ban hertma ya ka jaka sa jongu Henry Conrad ksang ma kum menteri rang ba ka jela ula kenta ya kini ka jeng ya tu lupa dak bong baunum kenria na ka jaka sa jongu bat ki yang kasam badunum tiang setia hiru namar ka jingim jongu bat ki yang kasam ka shong ksang ti badun bor jong U Trai ya kini lakran hidau menteri rang ba ka jela nin gajan mir ha bolo kerpat jur ki ba bat kamtam harilum garu bakin penne ya ka shongsuk songsan barbanam shim ya ka an hakikti bakani kta sisa ya ka shongsuk songsan ki pajba abakran ning ba ka durki ka bawla pelaj pajba Conrad ki sangma ulayatu bawla yo pliang ya ka jingtip na ki bor sentian bakila bandon ki kinhun ni ki riushiman ki batmu ban wan hertma ya ka jakasa jongu da ka jingtmu ban thang bat ban penjon Henry da ka jing selur lapan pa bo nom kenria bat umdan setia ka ta ka jingting ka jingsmi ngaru ngadai jaj ben riu acheng garu bat ka snam jong kupa jonga upi sangma ka don po jonga pargamdon jingting da kabangan but ya ka jing selur jongu na ye jela ka jaj ben riu le jong bat syakri ru na ka benta ka jaj ben riu na du ka men siem bat ka donun ong Conrad ke sangma ruping rang ang ada sio ko barang ko matning achim dengtang grup rang aro mandirang dalo angni nokko na ribai angni nokko so na angko warong ni family ko attack na magsonge ribai nga ani ang ako barang ko matna uni gisepon ang ni security protocol base ka angko kepen bi apchi secure bi apchi remangna angko suggest ka jok ande banga riangcha anga agree ka cha maina anga khincha dalo ang ni janggi darang ni jakapongcha ande banu kapai sol ni jakosa anga bachik ang ba pisang mani at sidunga pisang maktan anga ba kinja may nga jatna kasay anga dalo jatna kam kainga aro kakit unya kam kainga di ba ya sumay ni bako anga chang satay tumani ko ang chang nga ane nga plak ang chini citizen rang ko dalo ang ipil ka dentang ang chini mandirang ang chini government property rang ko destroy ka inga ang chini religious biap rang ko destroy ka inga dentang mandirang noksin apimeng mandirang ko kalakinga yan chini jatna kragapa kamukja maniga manang atsang satay sa kanchi ko nga mulas ka yarang ko ka satay daknabe je situation ba obosta bang kan anching plak ko golpo kai agang deke anching democratic way anching solve kana nangin maniga man anching violence ko ka jana plak system ko anching respect kai jat ko songkum kang done pumthomani ko anching rabana ani chang satai na isma sakanchi ko angaya chol kurai kumongan baksa mulmulaska mutela MeghalayaPost.news.